жаба турган конструкциясын качан бүтөсүң? Параллельно бары эле ушул. Бүгүн таңынан чакыргыла сразу тапшырмаларды койгула. Айтпай койгонго мүмкүн эмес да, билип туруп, көрүп туруп дегендейчи. Азыр мындай айкелдерди, памятниктерди защита кылат да бул. Büyük dünyasında azırkı zamanında. Biz Atabeyit'te tündüktü koygonda kuşlar oturup erten barın sarıt etep, anan üstüne biz zaşita kılganбыз.